Amen. Amen. Atala whātou sofu pino Yesu Kiriso, o tātou alii, mano tātou whaola, tātou mātua, mātua, ia mese whai tamā, tina, uso, tua whawhine, tātou malawa, e mese rawana ia tātou whanau, o lo whapeona tātou wheloa I le nei aso, ona o le ana le lei o le li, praise the Lord, because of His mercy, because of His grace, we are able to fellowship together, remembering that some of our brothers and sisters all over the world can't gather as we do, so we are thankful because the Lord has allowed us to be here this morning. So ia le atua or this afternoon. So whakatei tele ona olona anga le lei. O le au teita inei tātou le tatalo, ona tātou whanamulungu le whionga pa ia a le atua, tātou tatalo. Whakatei tele no mātou tamā ono lo wanga le lei, lo lofa, wa mātou toe wheiloai, I le whaamalolonga mai lawa whio I o mātou tino, ai sili ai o mātou anganga I la mātou e kālesia, ma la mātou ainga. Ai le ngata foi lea so se tasi o lo maole avanoa e whaalongolongo mai ei le nei tai au, ta mātou ina atu le nei avanoa, o le avanoa mātou te whaalongolongo ai I lau upu, lo mātou atua a o ina foi, le tusi le nei o Eperu lo mātou atua, whaftai ono o awa whionga mamana awa whionga malosi o loo wha malosi ai le tangata whaatuatua I le suafa o Yesu Kiriso. Tama, le ne taimi tu inatu I ate oe e lau whaunga I lau whanau I au auna o eo loo whaanongolongo ta tala o lato loto na mātou atua ina ia mātou ta lia whaatasi le upu o lau whionga pa ia. Tama whaatai awa o lau upu e au ngā telele ia te I mātou le mātou wola soifua au auna, ai ne ngata I lea whaatalitali mo le toia whio mai o lo mātou a li I whaola o Yesu Kiriso, o le e ala tuai le mātou tatalo I le ni tai au, mātou te wala awa tuai. Amene, ma amene. Amen. Praise the Lord. O le tai au nei, o le amataina o le tatou tusi fou. So this morning we will be beginning the study of a new book. Le taimi o mawai na tātou vaavai I le tusi Ioane. Mana tua le tusi Ioane na tātou o awina. O le soifua ngalua Yesu a o iai o ia I le olanga le nei. A o iai o ia le tino. Sa whaapea o na moli mau Ioane I lana moli mau. I le tusi, I lana tusi e vangalia. I le ao awina o le soifua ngā lue ma le tangata e talitonu ia Yesu Kiriso o ia, o le alo, o le atua, soifua e maua ai le ola. Tātou a wina fo I lana tusia Efeso. Ai le tusia Efeso na tātou wa ai o Yesu o ia o le ulu o le ekalesia po le tino o Kiriso o Yesu le na tātou wa wina I le tusi a le Efeso. Ale tusi lea o le a tātou wā ngai ai, le tusi lea Eperu, a whai ele isusu e elo tusi, e lata ngai tua o le tuspaia, le whenenga fōu. O le tusi lea Eperu, e whai mō whie lona wha autu ina wha pēr, o le sili ese o Yesu Kiriso, e aunga ngai ai manatu a le tustala Eperu. So we've been studying the book of John, a couple of years ago. In the book of John, we saw the life ministry of Jesus, and he who believes in Jesus as the Son of the living God, they shall have eternal life. That's what we learned in the book of the Gospel of John. Then we came to the book of Ephesians, and this was the letter of Paul to the church in Ephesus, and we understood and we saw there that Jesus was the head of the church. But now we come to our new book, and our new book is the book of Hebrews. And the book of Hebrews is summarized in a statement like this: the total, complete, and absolute superiority of Jesus Christ. Otherwise, the preeminence of Jesus Christ. The fact that Jesus Christ is better than everything and anyone else. So o le tai aolale nei, o le tatou upu autu e whaatatau I le tusi lea e Eperu. So le a tatou tilo I nei
Whai upu o le a o oto ina mai me le tusi lea Eperu. E avea ma ta'iala a o tātou hao ina la whai upu taitasi. Ma manatu taitasi o lo au mai e lea ngangapa ia. Ina ia whaapea o na whaamalo siai o ele tangata whaatuatua. E wina i le sili ese o Yesu Keriso. So today, we will be unpacking the introduction to the book of Hebrews, because it's quite a lengthy book. It's quite a very hard book to understand. So we will only be touching on an introduction this morning with regards and with the heart that as we move forward in the study of the book of Hebrews, everyone has an idea on where we're going. Amen? Amen. And if you don't have an idea, don't worry. We'll take our time and we'll pace ourselves through this wonderful book. Se whai tau me lai whai upu mua na e tolu o le tusi a Eperu. Tus pe e whasa moa lo whai tau ina whapea. O le atua, o le ena whetalai mai ana mua I o tātou tama I le aupero wheta. Nā ua wai mai I tonga whiti ese. Ua whetalai mai o ia I tātou I nei o nā soe ngata ai e lona alo. O le ua tōwhia e ia e whai mea uma lava mona tōwhi. Na ia whai a foi e ia mea uma. O ia o le pupula o lona mamalu, ma ua matua tusa lava maia. O loo whaatu mawina e ia mea uma lava I lana fionga mana. Na ia wha mamaina e ia lava ata tōwanga sala. O na nofo ai lea o ia I le tūta matau o le sili ese o I lunga. The first 3 verses of Hebrews reads like this. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. So, o upu autu lea o le a tātou talatala noa I le netai au, e whatatau I le tusi le nei na Eperu. Se tātou tilo mua I le manatu autu, o le manatu autu lea o le tusi a tole nei o le Eperu. E whatatau I le sili ese o Yesu Keriso. Lea ua wha lauteleina, ua wha mautu wina, le sili ese o Yesu Keriso, ma ua wha mauwina, le sili ese o Yesu Keriso. I le tusi lea a Eperu. O le tala anga I le tangata na tusia le tusi lea a Eperu. Ai tangata nga I lau tusi pa ia Samoa, o loo iai le apostolo o Paulo. Ai I tala anga po tangata sue I e na tusia, tusi o tusi pa ia, e leo mauti noa, le tangata na tusia le tusi lea. A tato wa ai tusi ngā Paulo, e whai ngofia lava ona e loa ina tusi a Paulo, a wai whai mai Paulo, o a ua Paulo, le apostolo na vala auina, Yesu Keriso, I ana tusi ngā uma. Ai e te le maua I le tusi lea e Eperu, se tasi e whai mai, o ia e ana le tusi. So, o lesi pe o lesi mea lea e mata wina le tusi lea e Eperu, a o tala noa mai le tusi a Eperu le sili ese o Yesu, tātou te iloa, e o lava le tangata na tusia le tusi, e leo I loa po o aina tusia, aisea, o le manatu la, ina ia whae loa pea le sili ese o Yesu. Praise the Lord. Tātou te maua I whai upu, mta upu e lua, whai upu e tolu, o lo iai le laina nai whaapea I le whai unga, Samoan wheta laia mai e lea lii, o na wha maonia lea ia I tātou, e I lātou, sa wha alongo ia te ia. O le tangata lea lo tu sia le tusi lea, po le tangata lea lo
au maia ia manatu o le anganga pa ia e ala i lana tusi leo e Eperu. Na tu whaatasi e ia o ia i totonu o tangata ia o lo tusia i ele tusi a. Whameile laina na e whai koe tolu. O na wha amao nia mai lea ia i tātou e i lātou sa whaalongo ia te ia. O lo whaatatau le whai upule nā i e sa i apostolo ma i lātou uma o le urua i e kālesia na whaalongo ia Yesu Jerusalem. E tele ia mau o tangata whamai le lopo o Paulo e ana le tusi, le lopo a Apollo e ana le tusi, po Peteru e ana le tusi. Ai o mai le taimi nei, e le i whaamaunia le tangata, na tusia le tusi lea. I was just explaining in Samoan that the author of the book of Hebrews, up until this day, scholars have not been able to identify who the author of this book is. But as we look at the superiority or the fact that Christ is superior to all things and to anyone, it's amazing how the Holy Spirit has even hidden the actual human author of this book so that we can focus and zone in on the superiority or the fact that Jesus is superior. So he's wanting us, the Holy Spirit is wanting us to focus on the divine fact that Jesus is superior throughout this letter. And they've hidden the author. Amen. Pa e ele whai tau o le tusi pa ia tātou te ilo ai, le tusi tala o le tusi lea a. O ai, o le nganu pa ia. Mana tua o lo whai mai le lua Peteru, tāku mua whai koe lusu matasi. A wā e le o le loto o tangata na tu umai ai le valo anga na mua. A o tangata pa ia o le atua, na tala ina mai, ina ua o Sofia mai, e le ananga pa ia. Nono winga, tātou te ilo le lei lava, e ui ina le o tā ua mai le ngoa o le tangata. Ai ua tātou iloa mai le upua le atua, o tangata pa ia a le atua, ina ua o Sofia i lātou, e le ananga pa ia, na lātou tala ina mai, le fina ngalo o le atua. Praise the Lord. Lena tātou wa wina e vai aso lena te anei, e whatatau i le upua le atua, o tusi pa ia umalava, e mai fia, e mai le anganga o le atua ia. So we do have insight as to who the divine author of this book is. And we remember in 2 Peter chapter 1, verse 21, it talks about the divine author of all scriptures. And it says, "For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit." So, in regards to the author of the book of Hebrews, we may not know who the human writer is, but we definitely know that it's divine, inspired by the Spirit of the living God. Amen? Amen. Praise the Lord. Because we know that all scripture, we learned last week, all scripture, the whole of the Bible, is inspired or breathed by God Himself. Lela wa ia te tātou a. So, au tātou wa maila le tusi a Eperu. Ne te wewhapia, o ai no tusia le tusi a Eperu. E ui lava ele o tā ua maia lona I moa. A ua tātou I loa, o tusi pa ia umalava, e mai le ananga o le atua a. Praise the Lord. Lela o tātou I loa. Le tusi a Eperu, na tusia e tangata pa ia o le atua, ma ua tala ina mai, ina ua o Sofia, e le ananga pa ia. Lua, o le taimi na tusi ai le tusi. O le taimi lea e tatau o na malama tātou I le taimi na tusi ai le tusi. O le mafuaanga, ina ia fesoasoani ia te oe a o e whaitauina le tusi lea e Eperu. Ina ia e malama. Oh, okay then. O le taimi lea na tusi ai le tusi. So, au tātou a ina le tusi lea e Eperu, mai alu foi oe le ufale, ma whaitau le tusi lea e Eperu. Ia avea foi lo I loa o le taimi na tusi ai le tusi. E te iloa ai le taimi na whaapea o na le taimi o le ekalesia. Po le taimi o tangata whaatuatua, lea o lo o tusi ai le tusi lea e Eperu. We're also going to be talking about the time period in which the book of Hebrews was written. Okay, so every book or every biography
They tell us of the time in which the person that they're writing about, what was the context, the real life person, what was happening, books about presidents, book about leaders. They write about what was happening in their society at the time. So exactly the same with the book of Hebrews. We also want to understand the period or the time in which this book was written, so that we can understand when we read through the different chapters and the different verses. O le taimi na whaapea o na tusi e le tusi lea. O le taimi na whaatala le leina i le uluwai e kalesia. So a tatou mana tunatu i le whaasatou roina o Yesu, tolus fulu tolu ma le awhatau sanga o Yesu, whaasatou roina tanumia, toi tu maina ye uoti, ona a fioa e lea o ia i le tama. I le vālea o le taimi na toi a fioa Yesu i le langi, ma le taimi na whaatala le leina ai, Jerusalema, Utaia, Samaria, e o i le tulu inga o le lalolangi. O le vai taimi la o le tala le lei lea o lo tusi e le tusi e Eperu, e vā po le tolus fulu tausanga, talu o na fioa e Yesu i le langi. So e lata tele le taimi na tusi e le tusi e Eperu, i le taimi o le au apostolo, ma le whaatala le leina, o le uluwai e kalesia. So, the letter to the Hebrews is written very, very close to the time of the apostles and the first century church, about 30 years since the ascension of Christ, when he was resurrected from death, and when he ascended back to the Father. This letter was written roughly around 30 years when the gospel was spread out amongst that region. We read back in the book of Acts when Jesus says in his final words before he heads back to the Father, Acts 1 verse 8, and he says these words, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and then to all the ends of the earth. So we know that the book of Hebrews was written at a time of the first century church. O le se fo'i mea tātou te mata wina i le taimile na tusi e le tusi a Eperu. Pe a tātou whaita wina o le tele i o taimi e whaapea o na whaamala malama i le tusi tala o Eperu, le whainga taulanga, o sauninga i totonu o le malu, o sauninga po o taulanga e whaatinoina e le au whaitaulanga sili. Lona winga, o loo whaapea o na tusia le tusi lea Eperu, i le taimi a o le i wha umatia le malu a tangata Utaia, sa Jerusalema. So o le siva ainga na ina ia e mai tauwina mua e lata le tusinga a Eperu i le taimi o le ulua i e kalesia, ma taimi o le ulua i apostolo, lua e le i wha umatia ina, ia le malu lea, sa whapea o na whai ei taulanga a tangata Israel. O le malu lea na whaatino ai, sauninga ia whai ei tausanga taitasi a tangata Israel. So, o le taimi la lea, awa o le taimi na whaumatia i le malu, o le tausanga e fitu se fulu. So, mai tauwina o le tausanga na whaumatia i le malu lea, i Jerusalema ma wha tau uma ia folanga a Yesu e le to ia seisi ma ai lungo le isi ma. So tausanga e fitu se fulu na wha umatia i le malu. Ai o le tausanga le na tusi e le tusi le a Eperu. O le tausanga o lo whaapea o na iai tangata Eperu. Ma va ai pea ia Jerusalema. A wa o lo iai pera lato malu. So what I was just trying to explain there is that the other context for the book of Hebrews is that not only it was in the first century church, it was very close to the time of the apostles, the spreading of the gospel from Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. But the other thing that we have to take note is that this letter was written while the temple still existed.
in Jerusalem. So everyone's going, oh yeah, what's the temple? So remembering the people of the Old Testament would celebrate all their festivals, would bring all their sacrifices to the temple in Jerusalem. And they still had the priests that would carry out all the required sacrifices for the sin offering, the grain offering, the thanksgiving offering, all of those different offerings that the people or the Jews would have to carry out to keep their law. When this letter was written, the temple was still standing. The temple still existed. So hence the reason, as you read through the book of Hebrews, you still see many, many references to sacrifices, to the priesthood, to the festivals, and the fact that Jesus is superior to all of those things. And that's what we're going to learn as we go through. But I just wanted us to take note that when this letter was written, those Hebrews or those Jewish people that believed in Jesus Christ had the picture, or they actually literally saw that the temple was still in Jerusalem, not knowing that probably within a few years of receiving this letter, the temple would be destroyed by the Romans. And to this day, still no temple left. So it's a fulfillment of the prophecy with regards to Jesus Christ and that he is superior. So we're just going to unpack those things. But I just wanted to bring that so that you understand the time in which this letter was written. Okay, let's move on. O tangata na tusia iai le tusi. O le si vaenga o te fia au maia I le taiaole nei. Ina ia mana malama I tātou. E le ngata o le tangata na tusia le tusi. E le ngata foi la I le tangata na tusia le tusi. A o le taimi na tusi ai le tusi. So le la o tātou malama. O le taimi na tusi ai le tusi lea, o le vai taimi o le uluwai e kalesia. Na moli le tusi lea I tangata whaatuatua. Na moli le tusi lea I tangata whaatuatua I le taimi a o iai le malu. You tell mama mai, makes sense? Le baina ona tolu o te fia au mai le tai au nei. O tangata na tusia iai le tusi. So, le ala o tātou I loa o le tusia Efeso, na tusia I tangata whaatuatua I le nuu o Efeso. O le tusia Kalatia, na tusia I tangata whaatuatua I le nuu o Kalatia. Korinito, na tusia le tusia Korinito I tangata whaatuatua, mai la tau o iai le ekalesia I Korinito. Ai manatua nuu na o nuu ese. Le tusi lea Eperu, e whaingofia lava ona tātou I loa ina tangata I aunganga I le tusi. O le tusi lea, o lo tusia I tangata Eperu. O ai tangata Eperu, tangata Yutea, tangata Israel. Le tusi lea, e whaapitoa le tusi lea, maona tusinga, maona manatu, ma mea malava e whaatatau I whaingata ulanga, o whaitaulanga sili, o sauninga o le malu, te longofia o le tusi lea, sa whaapitoa lava pena moli, I tangata na whaolaina, pena whaatala leina, ai o tangata o le nuu a le atua, o tangata Eperu So whaalonga ia o ola I fo I tonu o le ekalesia, o le tusi lea, o le tusi e whaatatau I tangata Eperu. So e māneia foi le au mai o le fina ngalo le atua I ona tangata e au awina I foi tātou tangata Samoa tangata whaolaina I le fina ngalo le atua moona tangata ai au awina I loso I fua whaatotua. So this next section, we now understand who the author was. The divine author was the Holy Spirit. The human author hasn't been confirmed. So can't wait to get to glory so we see who wrote the book of Hebrews. Amen? Amen. The time period. So the time period is that it was written before the temple was destroyed in 70 AD, but roughly around 30 years after Jesus' ascension. So the gospel was widespread at the time. It was spreading like wildfire according to Jesus' promise. The Holy Spirit will come and there will be testimonies or witnesses
about me to Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Praise the Lord. But the third part that we want to understand is, well, who's the letter written to? And it's pretty obvious because the title of the book is Hebrews. Who are the Hebrew people? They are the Jews. The Jewish, those with Jewish heritage, those from Israel. This letter is written to them. And I was just explaining in Samoan that although it's written and directed and the context is the Jewish people, but it's also great for us as believers to see how God works and brings understanding for his people in the context of the sacrificial system, the system in the temple, and all of those terms you will eventually understand, but we will take it through slowly. But the audience are the Jews. They lived away from Jerusalem, so o tangata Eperu nei, o tangata ele I maui tutonu o le lau ele o Israelu. O ila tau nei, na mau ese mai Jerusalema ma Yuteia ma whanua o Israelu. Sa maui la tau I vaenga o le atu motu tutonu lea Pe o vaenga ia o lo iai I tala o tusi. Whamei o vaenga o Aikupito, la loifo mai Italia, ma Eleni, pe o nuu na o lo na whaapea o na iai tangata Eperu. Ai nā ngai ai le tusi lea, o na I le tolu sfuru tau sanga lea talu na a whioa e Yesu Keriso ma ua sala lau le tala le leia ya Yesu Keriso na whaolaina tangata Eperu. Praise the Lord. Na iai tangata Eperu sa whaapea o na tali tonu ma whaatuatua I le tala le lei ya Yesu Keriso. O le si vaenga tātou te whaamaoni ai, e le eise vaenga o le tusia Eperu, e tala noma iai le tusi tala e whaatatau I tangata o nu ese. Pe winga, po o winga o nuu whaapaupau. E whaatatau le tusi atoa a le tusia Eperu. I ona tangata, I tū, maanga, whaaiuteia. I ona sauninga, I whainga taulanga, o osi taulanga, o whai taulanga sili, o mea malava. E whaatatau lava I le tū maleanga a le tangata Yuteia. So another reference that confirms that this book was specifically written to the Hebrews or those with Jewish heritage, that there was no reference to any Gentile believers in this book, or any Gentile-related issues like Galatians, the churches in Galatians, the churches in Corinth, the church in Corinth. You know, they had Gentile issues that infiltrated the church. This book here is specifically addressing the way that the Jewish people would live out their lives and their traditions and their sacrificial system, and how Jesus was always superior. That's what the author is trying to drive home in this letter. So thank you for bearing with me as we go through the introduction. O tangata foila, ina ia malama atili le tusile a Eperu, o te fia vai ina la ia tangata Eperu nei, ini vaenga se tolu. Ina ia malama atili, awa o le tusi tala lea e Eperu, e iei le vaenga o le tusi tala, e tala noi tangata Eperu tali tonu whaamaoni, po tangata Eperu e whaatuatua whaamaoni. O le si vaenga o tangata Eperu, o tangata Eperu ua whaalongo lai le tala le leile o atu. A ele I mauti noa, ele I mautu la lato loto I le tala ua whaalongo I ai. Vaenga lona tolu o te fia tala no ia ina ia malama le tusi lea Eperu o tangata le tali tonu. O tangata Eperu e le tali tonu. So we will be looking at the three categories just as we introduce us through this book to help us understand. Okay, he's writing to the Hebrews, he's writing to those who believe with Jewish heritage, but it's also written in a way that it's addressing three categories of people, or three categories of Hebrews that have been dispersed. The first category, and probably the primary audience that the author or the letter is being sent to, are the Hebrew Christians. Now,
These Hebrew Christians, ai le matao ko se fulu, so I follow to see ile matao ko se fulu. Whamai o laina mo mua, o tangata nei o Eperu, o tangata ua vaaia le talitonu, whaatuatua, whaamaoni, li liuina o lato loto, I le tala le lei a Yesu Keriso. Ai whai tau le whai koe tolu sfuma e lua, a ia outou, ia, a ia outou manatu I aso ana mua, ina o whaamara malama ina outou, na o outou ono sai ai I le taua tele o tiha. Tolu tolu. Ina ua whaia outou ma mataanga I upu whai ma pua ngā. Tasi lea mea, I le male nei, ina ua whaatasia outou, ma na whaa pea inga. O le whai upu le tolu suma lua ma le tolu, sfulu ma le tolu, e whaa maoni ai, le tūlanga ua o iai I tangata Eperu. I le vaenga mua o tangata Eperu nei, ua lato talitonu I le tala le lei. Le whape whea o na wha maonia, ina ua whaati ngā ina I lato, ona o le tala le lei. Le whai mei whai koe tolu suma lua, whamai a ia o tō manatu I aso ana mua, ina o wha lama ina o tō. Ina ua wha lama ina le pongi sā lea sa iai le tangata Eperu. Whai mai, ina ua wha lama ina I le whaolatanga ia Yesu Keriso. Whamai, na outou ono sai iai I le taua tele o ti ngā. O le ale taua tele o ti ngā. O le whaasawa ina o tangata Eperu, ina ua lato talitonu I le tala le lei ia Yesu Keriso. O le vaenga o tangata mua lea o te fia au mai, ina ia I loa tātou, okay. O le tusi lea, na tusia I tangata Eperu. O tangata Eperu, o e whaatuatua, whape whio na tātou I loa lātou whaatuatua, ina ua whapea o na iai lātou I le taua tele o tina. Pena fu tātou a, e moni mawai I tātou. Tātou o Kerisiano whaamaoni, ina ua tātou I loa le tala le lei. Ua tele o na whawhea ngai tātou ma le taua o tina, aisea, awa ua tū oe mo le mea honi. Mo le whaamaoni o le tala le lei. O fōlinga nā o le tangata mua lea. O le tangata ua talitonu, le tangata ua whaatuatua, ua whaawhea ngai o ia ma le taua o tina. Whamai whai koe tolu sfuma le tolu, ina ua whaia o tō ma mataanga I upu whai, ma pua ngā. Tasi lea mea, I le malene, ina ua whaatasia o tō, ma na whaapea ina. Na whaawhea ngai tangata nei I upu whai, ona o le tala le lei. Whamai o I lātou ua pua ngā. Ua whaapea ina fo I lātou, whaatasi ma I lātou. Pongo mai le vaenga o tangata mua O le vaenga o tangata mua, tātou te iloa, na tūsia le tala lea ia Eperu. I tangata Eperu ua talitonu whaamaoni. Ai le mea na tātou iloa. E le vaenga na tātou iloa fo I tangata talitonu whaamaoni. O tangata fo I e le I matutua. So I follow to see I le Eperu e lima. Whai koe sfulu ma le lua. O I tātou te wa ai. Tolu sfulu tausanga, tālu le awhia o Yesu I le langi, wa whaatala le ina, wa iai le taimi talu na tau nuku le tala le nei. Wa iai foi le taimi talu ina whaalongo tangata nei I le tala le nei. Ua lato whawhea ngai foi mati ngā o le tala le nei. Ai o tangata e le I mātutua I le tala le nei. Pape whiona tātou I loa, whai upo e sfulu ma le lua. Tātou e lima, a wā foi ia, a wā foi o tō. Sorry, toi amata. A wā foi ana whai o tō mā o au, o ua tatau wai ina ua lewa.
Ai au ina toe awa o ina o tou e se tasi mata upu mua o le afionga a le atua. Wa vea foi o tou mae o tusa I ai le sua susu. Ai le o mea ana. O le mea lea o lo tupu I. E le ngata o ila atou o tangata o talitonu a. Le vaenga mua lea o tangata talitonu. Ai o lo whaapea o na whaima tilo ila atou. Ia latou tu maanga o lo Yerusalema. O le ale mea le Yerusalema. O lai tu ai le latou malu a. O lai whai ai whai ngā taulanga. O lai e o I tausanga taitasi ma ave a latou taulanga mo sauninga I tausanga taitasi. Ma ua tu pea la latou wha amoe. Pei e tu pea la latou wha amoe I ngaluenga whai. Ale whenga inga tuai a. Ai ole aunga ninga lea o lo fin o lo tusi e tuai le tusi tala le tusi a Eperu. Ina ia whaapea o na whaamatu tuaina I latou. I lo latou soifua I loa le lei o le tala le lei ia Yesu Keriso. Lela e whaapea I o ia whai pasuma lua o leva o na tatau o na whai o tau mao Whamai po ua tatau I ai ina ua leva e au ina toa ia o ina o tau e se tasi mtau I upu mata upu mua o le afionga le atua wa vea e foi o tau mae e tusa I ai le sua susu ai le o mea a ano. O le ale winga le whai tau lea lona winga o whai sina leva talu na mafuta va inga lea ma le tala le lei. Ai o lo va ai le tusi tala e le I matua lava a. O tatau ono o le tūlanga e ai mea ano ai a pe a o ai. Ai le tūlanga lewa iai yes wa talitonu. Ai o lo whai lava ma tepa I le whenga tuai. O le ale mea lai tepa iai. O lai tepa nga I Jerusalema ma whai ngā taulanga ma osi ngā taulanga. Ai ngalo ai le whaatua lea wa ia Yesu Keriso mo mea malava a. That's what we're going to be learning. O le si vaenga e tolu. Ina ia whaamalo sia pere a uso lea a. O lo I loa ele tala ele tusi tala e mana mia la ele auso le whaamalosi a. Le whaamalosi e sili Yesu Keriso. E sili Yesu I mea uma. Lele whamaila la na whaitau I le Eperu se fulu whaipe se fulu. Whapena na whaitau ina. O le fina ngalo lea ua whaapa I ainai I tātou I le taulanga. I le tino o Yesu Keriso na whai wha tasi a. O le mea o lo tala noa, ele tusi tala e Peru whaipu se fulu, ma ta upu se fulu whaipu se fulu. O le fina ngalo lea, ua whaapa I aina ai I tātou, I le taulanga, I le tino o Yesu Keriso, na whai whaatasi. Lea ngai ale tilo a tangata e Peru whaatuatua ya Jerusalema a. O lea ngai ale lato mai tau, o la iai au si ngā taulanga. O lo whai lava sauninga I tausanga taitasi. O lo whaapea ona iai whai taulanga. E moli ai a matou taulanga o angasala, taulanga o whaapitai. Ai whamaina tusi tala o Eperu. O le fina ngalo lea ua whaapa I aina ai I tātou. I le taulanga, I le tino o Yesu Keriso. Le ale mele fi nau ai le tusi tala. Ina ia mauti noa e le tangata whaatua e Peru. Le tangata lea o lo talia ina le tala le lei a. Ia mauti noa. Ua o mai le ngata anga o le maru I lea Jerusalema a. Mana tua le laiva ava ai a tangata. O lai tu al mato manu. Ai lilo I o lato manatu. Tau sanga na so ai whaumati al manu a. Ai lea lai iai o lato manatu. Lai whai a taulanga, ele lava Yesu, kau mu whaapopo mu taulanga lai whai o Jerusalema a. Ai le whai mewe pasifulu, o le fina ngalo lea ua whaapa I aina ai I tātou, I le taulanga, I le tino o Yesu Keriso, na whai whaatasi. The wingo whaatasi nga, it was once. Taulanga I e whai Jerusalema le maasani e tangata iutaia, whai aso uma, vai aso uma, itula uma, tausanga uma. Ngai angasala e alu avena taulanga, angasala e alu avena taulanga. Ai whamewhai pasifulu, o le fina ngano lea ua whaapa I aina ai I tātou, whaola ina ai I tātou, tauami o tonu ina ai I tātou. I le taulanga, I le tino o Yesu Keriso,
na whai whātasi. Eisea, o le taulanga atotoa, o le taulanga pito sili ona le lei, na malia ele fina ngalo le atua, i le taulanga lea. Le ala wha meile tu stala Eperu, wha mole mole, o tau tangata Eperu. Wha malorosi, a wā le taulanga lea na saunia e Yesu. Le Yesu lea e te talitonu wai. Le Yesu lea ua e whaatua ai. So, e whaita winga lane tusia Eperu. O le vaenga o tangata mua lea. So, the first group of people, we're looking at the audience. So who was the letter of Hebrews written to? It's written to the Hebrews, or those with Jewish heritage. But there are three categories. The first category are the Hebrew Christians. So these were the ones that believed. They received the gospel of Jesus Christ. They didn't see Jesus. They weren't in Jerusalem or in the lands of Israel when Jesus was there. But when the gospel came to all the ends of the earth, these Jewish believers, when they heard the gospel, they believed. Praise the Lord. So the author is writing to Hebrew Christians. And this is the primary audience. How do we know that they were Hebrew Christians? In chapter 10, verse 32, it talks about the persecution of these brethren. It says, "But recall the former days in which after you were illuminated." Praise the Lord, that when they received the gospel of Jesus Christ, their hearts were illuminated. The light of the gospel shone in the darkness of their sin, and they believed, and they were illuminated. And it says, "You endured a great struggle with sufferings." How do you know you're a believer? Not that you have all this money and all this material wealth. No, you know you're a true believer is when you actually suffer because of the gospel of Jesus Christ. And that's what they were suffering. Verse 33, it says, "Partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated." These were genuine believers. The writer of the book of Hebrews was writing to those Hebrews or those Jews who genuinely believed. They believed in this gospel. They were outside of Israel. They were living in the lands of the Gentiles. But when the gospel came, when the truth of the gospel of this person named Jesus Christ came, they openly believed. How? How do we know? They suffered persecution. And that's not going to change today, brothers and sisters. Don't ever think that we're Christians today, we got it sweet. No, you will suffer persecutions. How? You'll be mistreated by those who love you dearly, but because of the name of Jesus Christ, they will disagree. We have brothers and sisters who face persecution every single day. The second part we also hear from this group, the group of believers, is that there was a level of immaturity. So when you're a person of faith, it's exactly the same life stages as your life. You're a babe Christian, you're a baby Christian, but you're expected that as you continue to feed on the Word of God, there's an element of growth, that you would grow unto maturity. These Christians, there was a slight hesitation in their growth. We read in chapter 5, verse 12, and it says, "For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food." So again, the writer of the book of Hebrews is addressing believers, but believers who are still at a level of immaturity that required them to grow stronger. So the writer or the author is encouraging this group. The other encouragement is that we see in chapter 10, verse 10, where he's affirming to them, "By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all." So these believers, even though they believed in Jesus Christ, they received the gospel of Jesus Christ, they probably had other letters like the letters of Paul come their way, and they heard the message of the gospel of Jesus Christ. But because Jerusalem was their focus, the temple was their focus, because they're Jews, right? The sacrifices, the daily sacrifices, the annual sacrifices,
That was their traditions. That was their whole life. And so when it came to them to trust and fully trust in the superiority of Jesus Christ, this is where they were lacking growth. Because they always fell back on what? They fell back on their traditions. They went back, I sinned, I need to take a sin offering, I need to go see the priest. But when Christ died, we know that the veil to the most holy place was torn into, and we have direct access to the Father through faith in Christ Jesus. Praise the Lord. Amen. But this is what was happening here. So the writer of the book of Hebrews is addressing these Hebrew Christians. They're Christians, but like some of us at times, we fall back to tradition. We fall back to our works mentality. I need to do this to get right with God. I need to do this to get right with God. Amen? Amen. But we also see that the writer of Hebrews is encouraging the believers. In verse 10 of chapter 10, he says, by that will we have been sanctified. He's saying, Hebrew believers, you have been sanctified. By whom? By the offering of the body of Jesus Christ once and for all. That was the perfect sacrifice. They didn't have to go back day after day, hour after hour, annually, year after year, to take a sacrifice just to make right with God. No, the Hebrew writer is saying to them, no, the offering of the body of Christ was the absolute perfect offering. And God was pleased. And once and for all, Christ was the sacrifice. Praise God. Amen. So that's the first group. There's another two groups. The second group that the writer of Hebrews is writing to are the Hebrews who were convinced but not committed. O le si vainga o tangata leo lo tusi e le tusi leo Eperu. Lea o tato ilo, o le te leo tusinga o Eperu. O lo tusia I tangata whaatotua. Tangata o tali tonu e mana o mia le whaamalo sia ina ia iloa. E le, o le to e au ngā ia whaingata o langa o le whenenga tuwai. O sili ese Yesu Keriso I le mea tuwai. Ia whaamalosia ina ia tupu pēr no lata o langa whaaleanganga. Ia mauti noa o le atoanga o le whaolaina o le anganga o le tangata ona o le maliu a Yesu Keriso. Ai la le vaenga o tangata lona lua. O le vaenga o tangata lona lua ina ia malama lea o awinga o le tusi lea Eperu. O tangata nei, sa whaapea o na lātou whaalongo I le tala lelei, malama I le tala lelei, ai le talia le tala lelei. O le vaenga leo tangata, na lātou whaalongo, sau le tala lelei, wa ai wa suia o langa o tangata, wa ai le suafa o Yesu Keriso, na lātou whaalongo foi, lelei la lātou whaalongo. Ai whamai, e le I sui ai o lātou o langa. E le I liu ai o lātou loto. Lātou te le I wha tua. I le li. Whai upo nei e wha maoni ai. So e lau whai tau wha mole I le Eperu. E lua. Whai upo mua ma le whai upo e tolu. O lo iai le whai tau whapea. Whai tau mai wha mole whai upo mua I ia. O le mea lea, e ta tau o na atiri ai, o na tātou nau I mea ua tātou whaalongo I ai. Nei tea I tātou. O me whai pui tolu, pe sao whaape whea I tātou, pe a whaatamala I le o la tanga e matua te. Sa muai wheta laia mai e lea li, o na whaamaunia mai lea ia I tātou, e I lātou, sa whaalongo ia te ia. O le vaenga leo tangata, o vaenga leo tangata na lātou whaalongo I le tala lelei, ai le I talia ina o lātou loto na malama foi o lātou mawhau. So le tangata la lea, o lo matala le whaalongo, matala le mawhau, ai le talia e le loto, e le usita ia, e le muli tai, I le finangalo o Yesu Keriso. Lea lo whai mai ilum tā puna e lua, whai mai
o le mea lea te tau ona atili ai, ona tātou nau I mea ua tātou whaalongolongo I ai. Ai sea, ne I tea. A whai te le ngā wai. A whai tātou te le nau ina ia muli tai, le whaolatanga leo lo tala ina. E ele te mea pasi ai ma oe, E fōlinga mai e te ai ma oe. Le awa noa lea. Fa mai le whai puna atou, pe sao whaape whea I tātou, pe a whaatamala I le o la tanga matua tele. E ele vaenga o tangata leo o tusi, ele tusi talo o Eperu. Maua avatu I ele lapata inga, wa ai ne te iwa e whaatamala I lau whaalongo. Ne te iwa tuwai ona e ngā wai. Ne I te ama oe, le upu lea ua fola ina atu ai ia te oe. Man, le rofa I o le atua I tangata Eperu Praise the Lord. Whamaia le whai upu na e lua se fulu ma le ono ta upu se fulu. A so e elo tusi le Eperu se fulu. E iei le si whai upu e whaatatau I le vaenga lea. Whai upu e lusu ma le ono whai mai. A wā a whai tātou te anga sala ma le loto I ai. Pe a uma ona talia o le mana malama o le upu moni. Ua le toe lava se taulanga o sala. Mai le vaenga o tangata lona lua lea. Vaenga lea o tangata lona lua. O lo iei le vaenga o tangata mua. La tau lai o talia le tala le lei La tau I o lo finau le tusitala ina ia tupu pea. Vaenga lea ina ia mauti noa o Yesu Keriso, o le atoanga lea, o le finangalo o le atua. Na whaamangalo ina ai, ala tuan sala. A le vaenga lea, pei o I la tātou te mawai, whamai whai pui lusu melonu, whamai awa a whai tātou te anga sala ma le loto I ai, pe a umona talia Vaenga la lea leo whaalongo lato talinga, whaalongo lato mafofau Logo I loa le tala le lei. Ai whamai, pe a umona talia o le malama o le pumoni, ai whamai a whai tātou te anga sala ma le loto I ai. Le aise ngā wai Le aise nau. Le talia. Le malama o le tala le lei. Tau mau mai le vaenga lona lua lea. Le vaenga lona lua lea o tangata whamai ua le toe lava se taulanga mua ang sala. O le lapa tainga mo le tangata lea. Nei tea. Nei whatamala. Pena fui lali vai taimi le nei E ui ona tatou iai, mai te tonu o le tatou manu. E ui ona tatou whaalongo uma I le tala le lei. Ai wa ai ni te ua whaatamala no whaalongo Ni te ua le ngā wai lau loto. Ni te ua e sau na ona sau e whaatau nuu. Ai o le whaamalosi la mo tatou le tai au le nei. O le finangalo le atua. Ina ia e ngai oi mai le tangata whaalongo, ma le tangata malama, ma le tangata fia le upo le atua. Anga I le level o le tangata ngā wai. Ina ia mingoi tātou mai le tangata whaalongo I le tangata usitai. Praise the Lord Pe o le siva ina la nao tangata leo lo tala no ai le tusitala o Eperu. The second group of people that the author of the book of Hebrews is talking to is that not only he's talking to Hebrew Christians, Hebrew believers, but he's also addressing this next group of people who were convinced. They agreed. They understood and they said, yeah, that's a good thing. That person, Jesus Christ, that gospel, yeah, that sounds sound. But they did not believe. How do we know? Because in Hebrews 2, chapter 1, there are verses, and throughout the book, the writer will address these different categories of Hebrew believers, non-believers, and nearly believers. We'll call this group the nearly believers. Because they heard it, but they were convinced, but they weren't committed to follow and obey. Because in chapter 2, verse 1, it says, therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. So there's a warning there. In verse 3 it says, how shall we escape if we neglect so great a salvation,
which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him. These were the Hebrew believers that this letter, I imagine when it was read, those who were in this category were saying, okay, I really need to make my mind up. I'm either a follower or I'm a drifter away. Because that's what eventually will happen. And it says there in chapter 10, verse 26, it says, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. These were the ones that heard of the gospel but decided not to commit to the gospel. Because a life of commitment, when we look at that first category, you're about to expect suffering, tribulation, hardship. Praise the Lord. That's the life of a committed Christian. This category here, they hear but do not commit. O le vaenga muli muli, o le vaenga la lea o tangata Eperu e le italito. Whamaile matau koe iwa. O le matau koe iwa o le tusi lea Eperu e whaatatau lava I tangata ia e le talitonu. Tangata Eperu le talitonu. Whamaile le whiau a le tusitala mo I latou. Po le whiau le anganga pa ia mo I latou. E le sili ea o na whaamamaina o tō loto fuatia ifo ai ngā luenga e oti ai. I le toto o keriso o le na avatua o ia e le anganga e whaavavau e whaimataulanga e le po nā I le atua I na ia o tō au auna I le atua soifua o le tala le. Praise the Lord. O le vaenga o tangata muli muli o tangata le talitonu ai whamaile tu singa le tustala, whamaina ia tā lai atu iai, pena tusia le whaamangaloina o angasala. Le whamaile na mauna whakasuma whamai, e le sili au na whaamamaina o tō loto fuatia I fō, ai ngā luenga e oti ai, le tangata le talitonu lea. Tangata lea o lo whaamoe lava, iana ngā luenga whai, iana alu I le manu lai Jerusalema, I le whai ngā taulanga, mai whaamoe lava I e whai ngā taulanga I le whea ngai ngā tuai. Whamai whai pasuma whamai e lesi le eo na whaamamaina o tō loto fuatia ifo ai ngā luenga e oti ai I le toto o keriso. O le manato tustala ina I tā lai le tala le lei ia I lato o e le talitonu. Praise the Lord. Whamai o le na avatua o ia e ia le angangai whaavavau e whai mataulanga e le po nā I le atua, ina ia o tau au auna I le atua soifua. O lo tusi fo I le tusi lea Eperu, I tangata lato tele I loa le tala le lei. Ina ia whaamanino ma whaamatala ia te I lato le tala le lei ia Jesu Keriso. Whamai o Jesu Keriso, o le na avatua o ia e le anganga e whaavavau e whai mataulanga e le po nā I le atua. Whaamala malama le tusitala, le winga o le tala le lei. Pai pasuma lima whamai, o le mea foi lea, o lo whai ai o ia mapulu vanga o le whea ngai ngā fōu. Tau lai e le tusitala le whai tau o le tangata le talitonu. E iai le mea fōu, e iai le mea sili, e iai le whea ngai ngā fōu. O ai le mea sili, o ai le whea ngai ngā fōu, o ai le polo inga fōu, o Jesu Keriso. Praise the Lord. Whamai whai pasuma lima, ona o lona ma liu foi e tongi o la ai anga sala na whai a o ile muai whea menga. Ia maua ai e ila tō ua wala awina o le tofi e whaavavau na fola ina. Le whi au le tala le lei a. O lo tusi mai foi e le tusitala o Eperu I totono o lana tusi e le ngata mo tangata talitonu, tangata Eperu o e talitonu. E le ngata fo I leo le vaenga o tangata lona lua, o tangata Eperu wa lato whaalongo, a le inga wai, a le vaenga o tangata lona tolu, o I lato e le talitonu. Ai whape whea na whaamalo sia le tangata le talitonu, ta la I le tala le lei. Ta u le tala le lei. Ta u I le tongi o laina o ala tau ana sala, e ala I le maliu o Jesu Keriso. O suia le awala nā le taimi nei, le ai. E whape whea na whaolaina tangata, ta u le tala le lei. Moni mau le tongi o laina, e ala
ia Yesu Keriso malona maliu, o lona toetu, malona whiua e. Wa vea i o ia maa, ma whaitau nanga simu. Praise the Lord. Yeah. So, e tonu tue ngā tangata i o lo tusi e le tusi. So, au amataina tusi e Eperu, au e whaitau le neva i aso a. Whaitau le neva i aso mai manatu. Oh, okay, vaenga mua o tangata talitonu a. Okay, o tangata e Eperu, au tangata leta ma whai tusi tala i le whaamaros. Vaenga o tangata lona lua. Okay, o le tangata la lea, le whaalongo ai le ngā wa. Au le tangata lona tonu. O tangata le e leo tali tolu. Whatua whaalongo a lea i le tala le lei. Praise the Lord. Whai wina le tātou matau kule tai au le nei. I le awiwi o le tusi e Eperu. So le lau a watu inunga i. E fia whai ai whaasala lau atu pia mai an tātou upu a. O vaenga ia iwa. O se whaamatala ina lea o le tusi lea e Eperu a. E winga i le sili ese o Yesu Keriso. Lea la o le a mata i le tātou fōlau e le tusi lea. So e le lopo le hale umi. Mana tūwhoi tusi e Ioane to titi ato le lua tau sanga a. So we don't know how long we'll go through the book of Hebrews. But this gives you an outline of the different parts that we will cover. So o le sili ese o Yesu Keriso I mea uma, matangata uma. O le sili ese o Yesu Keriso I a ngelu. O le sili ese o Yesu Keriso ia Mose. O le sili ese o Yesu Keriso ia Yosua. O le sili ese o Yesu Keriso ia Arona male au whaitaulanga. O le sili ese o Yesu Keriso I le whenga ngā tuwai. O le sili ese o Yesu Keriso I whai ngā taulanga tuwai. O le sili ese o le whaatuatua ia Yesu Keriso. Ma le sili ese o le moli mau ia Yesu Keriso. So, e te longo whia mai ale lisi le nā, o le tele I o le tau ko e Eperu, e whatatau lava I mea uma masauninga na whenga iai tangata o le nua le atua. So, just as an outline, this is what we will cover through the book of Hebrews. Not too sure how long we'll go through the book of Hebrews. Might be 1 year or a couple. But here's the 9 parts that gives us an outline of the superiority of Jesus Christ. So buckle in, 2 years, here we go. So the superiority of Jesus Christ over everyone and everything. The superiority of Jesus Christ over angels. The superiority of Jesus Christ over Moses. The superiority of Jesus Christ over Joshua. The superiority of Jesus Christ over Aaron in the priesthood. The superiority of Jesus Christ over the old covenant. The superiority of Jesus Christ over the old sacrifices. The superiority of Christ's faithful over those who are faithless. And the superiority of the testimony of Jesus Christ to that of any other. So we look forward to this book. Amen? Amen. So hopefully that gives you an introduction, an outline. Encourage you to read the book of Hebrews in your own time. Also the book of Leviticus. So if you've never read the book of Leviticus, read the book of Leviticus as well, because it's an explanation of the book of Leviticus, the book of Hebrews. So if sosoani foi, le whaitau ina o le tusi lea Levitiko. Ina ia mala malama ai whainga taulanga, masauninga, ma mea lava o le malumalu, pea whaamtala ina le tusi a Eperu. So, au e nau I le whaitau ina o lau tusi pa ia, ma na e foi nei tusi na e whaitau ina, ia o tatu iei le whaamtala ina ma le au ina o le tusi. Kolose mua whaiupu e suma 5 ngai suma 8, o lo iei le whaiupu e suma 8 whaiupu lea, o le amatanga foi o ia, o le uru matua o e uoti, ina ia whai o ia, ma whaa sili I mea lava. I end off with Colossians 1, verses 15 to 18, but verse 18 reads this: who is the beginning, which is Jesus, the firstborn from the dead, that in all things he may have preeminence. Preeminence, another word for superiority, or superior, or better quality. So Jesus is the better quality of the old covenant, of the old system, of the old sacrificial system. And that's what we look forward to as we unpack the book of Hebrews. Amen. Praise the Lord. And that was just the introduction. Amen? Amen. Yeah, tato tūlai mai, man whaalo lava, whai wina le tato whaasoa, man tato mtau le ni tai au, I le tatalo. Yeah, patai tai me upo le ni tatalo, a vea lava, mau lava tatalo. Whai wina le tato mafutanga.
Whaftaitele te mā. Whakataitele te mā. Ona o le tamao aina. Ona o le tamao aina. O lau upu. O lau upu. A mātou wanga i atu. A mātou wanga i atu. I le awa o ina. I le awa o ina. O le nei tusi o Eperu. Le nei tusi o Eperu. E whamanatu ai a te i mātou. Whamanatu ai a te mātou. Lo mātou o langa. Lo mātou o langa. Whaatuatua. Whaatuatua. Ia te oe. Ia te oe. Whawhetaitele. Whakataitele. Ono o lo manatu mai. Ono o lo manatu mai. Lo whaaolatanga. Lo whaaolatanga. Ua o ola ai. Ua o lai. Vi ia oe. I ia oe. E whaawawau. Whaawawau. Ta mā. Ta mā. Lau upu. Lau upu. O le sulu i o wai. Le sulu i o wai. Ma le mana manama. Ma le mana manama. I o wala. O le vi ina. O le vi ina. E fo'i ia te oe. E fo'i ia te oe. Nei mā so uma. Nei mā so uma. E oe le whaawawau. E oe le whaawawau. Amene ma amene. Amen, amen. Thank you so much, Lord. Thank you for your word. Continues to be an encouragement, continues to challenge us, continues to encourage us, convict us, Lord, in our walk. We pray, Father, that as we head into the study of this book, Hebrews, as our brethren read the book of Hebrews, as they read the book of Leviticus, Lord, that they continually go to your word for the strengthening of their hearts and their minds and their soul, as we continue to wait patiently the return of Christ. We know that the world is dark and is getting darker by the moment, but we trust in the light of your word and the fact that we have our hope in eternal glory with you. So blessed be the name of the Lord today, now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Amen.